او کدیستا تکذیب کئی نتورتوایا ما دا پارا زما عملو ندی او تاسو دا پارا استاسو عملو ندی تاسو بچے داغ عمل دا سزانا چزے کوم او زو بچیم داغینا دا سزا دا عمل نا چی تاسوی کوئے ومنهم من يستمعون إليك بعد دینا دی چی غوگ دی تاتا افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون نایت اور اول کول شی کنتا اگر کاغی بیا پوئی گمنا ومنهم من ينظر إليك بعد دینا دی چتا تگوری افانت تهدي العميا ولو كانوا لا يبصرون آیت ہدایت ورکول شیڑن دوتا اگر کائی دزرپو یمن لریم ان اللہ لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون یقینا اللہ تعالی ظلم نکی بخلق بانے حس ولیکن داخلق بخبل زانون بانے ظلم کئیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ او کلچ اللہ بدی راون کی گویا کی نبی سارشی دی پر دنیا کی مگر یو ساعت دروازے پیجن گریب کی قرآن کی دیوبل قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين یقیناً پلوے تاوان کے پریوت لائے کسان چدروجن گڑی دا اللہ ملاقات اور ندی اس قسم ہدایت مندن کی وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ یا بوخیو منگا تاتے نبی باز عذاب شدی سر وعدکم یا بوفات کو منگتا لنا مخید عذاب ددینا دو خاص منگتا ددی پیشیدا ثم اللہ شہید علی ما یفعلون بیا اللہ تعالی خبر دے پائے کارون چلیے کئی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ اور ہر امت پارا رسول مخکین فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ نکل شراغ ددی رسول دیتا اور دیداغ انکاروں کو فیصل شیرا پمن دائی کے پینصاف و پائیس ظلم نکیرا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اوائدی کلب اداوات عذاب کتا سورشنی ہے قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ تو آئے اختیار نلرم دخبت زان دپارا دے ضرر و ند نفیم لیکن ہاش اللہ تعالی وعین آئے قیم لکل امت نجل دار ڈلی دپارا یونے ٹیم اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون کل شراشی دائینے تمقرر ننبشی رسو کے دے او ساعت اور نشی مخی کے دے ام دخبلنے دینا قل ارائیتم من نتاکم وذابو بیاتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون تو آیتا سپوئے کراشی تا سازاب دا اللہ دشپی دروازے نصد تدبیر دے شزر بہو کی آئے لرا مجرمان دا عذاب دا بچ گئے دونا اسم ازا ما وقا آمنتم بے آیا بیا کلش واقعی شید عذاب تاسبت فی ایمان روڑے آل آنا وقد کنتم بھی تستعجلون اوہلیشی آیا استاس ایمان روڑے اور حال دارے چتاسو مخید عذاب تلوار غفتم ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون بیابو اوہلیشی آئے کسان تاچ ظلم کرے
اس کے عذاب دا ہمیش والی جزا نشی در کے دے تاستا مگر پا سبب داغ عملون جتاسو کول وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ اور دی خبر طلب کے استانا آیا حق دے آیا رشتہ دے عذاب دامیش والی قل ای وربی انہو لحق وما انتم بمعجزین تو آیا آو قسم دے زما پر ربانے یقیناً دا عذاب خام خارشتہ دے آنے تاسو بچ کی دن کی دل عذابنا